Şu жерге алып келген Абдрахман ağadan Allah'ım razı olsun. Bu yerde qaryalar uyuyuna kelip alır. Жүрегім езіліп есіп кетті. Мына жерде аталар, анчанша енелер, балдары күтіп арқа отырады. Ешкімді мұндай ахуалға қалдырмасын. Ya Allah. Ya Allah. Biz oğlanlar atölyelerine kara kılaç. Ya Allah. İnşallah. Алар тартканга болбойт. Видеого тартканга болбойт. Бирок бу жерде азыр комнаталарына кирип калдым. Бечара. Түрмөдө отургандай отурушат. Балдарын чоңойтtu, төрөдө өстүрдү. Ушундай акыбалда жашаш керекпи булар? Ата-энелерди эч качан карыялар үйүнө таштабагыла. Карыялар үчүн үйүнө таштабагыла. Аллах. Niyet kıldım inşallah. Şu dedi. Karıyalar үйүнөн köp ata-enelerini alıp çıkıp ketебиз inşallah. Alıp çıkıp ketебиz.